Menta kesngi ke Dorbar Shnong Khliehtyrshi da kawai ke jingmut kilarai ban ai ke kyrshan ke bapura ya U Madonbai Rymbai UCEM barim ke CHADC ubayeng yale ya kani ke MDC Election na ke Parti Indian National Congress na ke Sound Amvi Khliehtyrshi constituency ya kani ke rai lashim hakalai phawai tarik ubnam nangkong 8,000 Haka jingilang paitba kabala pelong hapelau jong kaying Dorbar Shnong Khliehtyrshi. Umakit bok Rymbai wahe Shnong habakren hakani ka jingilang ulaong bakidon hado lai ngut ke kertong na ka Shnong Khliehtyrshi ki ban yakun yakani ka MDC Election 8,000. Hendrai ka Shnong hadin bakalayo yakani ka shthi na U Madonbai Rymbai ubala kerpat ya ka Shnong ban kyrshan ya ka Shnong kala khot da ka jingilang paitba ban sngap ya ka sur jong upaitba bat hadin kani ka jingilang larai ban ai ka kyrshan ka bapura ya U Madonbai Rymbai ha kani ka kentim kumban shipan kan mau U Madonbai Rymbai ulalong UCEM hadu arsin HADC hakipor baladam. Waktu komiti darai bercana haganongrim obru cibun kita mulai bahas nama tahu usung terai sungsi yang difonnya bersenong habipor dan yui kecing saatin bersenong tahu di hari ini sampai rusna bersatin jadi dah bersenongrim ke komiti orang yang bercan hadari ganti yang Madonbai Rymbai kamu kandidat yang berkompres pak ini dari yang ikuai dari yang komisi kuai lebih kipai pak siapa yang yuai kecing kecanan menangwa kecenong ketahui yang mango wayo yang ginom dikmat yang kuroi kepar yang kan kerot politera office sejuai sesuatu ketika keluarga tentu itu siapa yang kecing kecang kamu ada komisi darai kau kalau berstep ke suami siapa yang moro kecing kecang kamu kecanan kami di keluarga berstep siapa kecing kecing aktif gopura orang kecing dah orang kecing dah we are live boleh sebut. Awadan pasti, sibor pasti. Dikte pak nak backtrack di dah pasti. Kamu jujur ya.